Halor ka thong ban kentiu ya ka jingri hapo ka district bat ka jilla na kalyang katanat district animal husbandry and veterinary officer Joai haka arphong riu tarik unai tung 8,000 kala penlong ka jing pensngau thu ekipat nongrap ka district habaya de bat ki jat jingpang ba pher ki badan hakim ran na bakum ki nongri jingri ki haban petngor bahaya ka kwat ka khya jangki na ka por khnang ban yo mentoi yakani ka jingalang bala penlong hachut waku indoor sport hall kam auditorium Joai la penya du Dr. DI Kejam district animal husbandry and veterinary officer habakran lampang u Dr. GL Nyangti subdivisional AH and veterinary officer amlarem ula pensngau badan kam ban tip shwa ya ka rukom bandri ya ki jat mrat khnang ban la ban sumar ya ki Nakalyang uwailat Miki Shilla MLA ka second Joai habakran kumu kongsan ula pensluru eki brio bakin shim kabu yaki mission baper haka jela bat ekilat yarap bayo na kasorkar de ban shim kum ka jing sedang ban seng ban beteng pat ban penhe kiwei pat ki ba jingkran haka ne ka program ki kenthub utani lapasam baru pilingdo Dr. E Pasa senior animal husbandry and veterinary officer Joai ka Dr. Rimika Talang AH and VO Veterinary Officer Dispensary Nangba, u Dr. SM Toy AH and VO Veterinary Dispensary Thatlasken, baru Dr. H Nyangti AH and VO Joai. Ichim ge tai jing mentoi no ni la yo ai ge jing rap to daw yo ai ge jing rap SMB ka veterinary department SMB ga artli gi sniang man SMB pan he gi tu gi artli dem ne te man da he gi he thau kan kha khon gi dai wa gi pan ar mem de bo yo pten man da dem yu dai dem ne te ong gi chu na ka tai ga poisa go yo chu yo thu lat biang yo pan he ne mong ngap te le kat yo perlu da diga he jing em kam yo i tengah kwa kun tui phi ho wan bi gimana jing rap ke sarkar yo phi nei ni chim ngani kam ke jing sedang kam ke sen dem nei te pen he pen kha khon nei tu man da kha ga chphau kha san tli dem nei te pen he si gi tu de te sedang udai ham dai chi sin dot pen kha nang dai nang pen kha nang dai bat kam jo i ba kor dor tam kam ong ni wa em kam tam to em kam u pen tibit phi la de kat kam gi por gu kat ni Islam da puaga tu benta ko kut ile ko da mau ri mesti de ke jingmut ka wa u chong na asing ni wani chnom ni benta ka bahara mian yang ikon ganat purai thi au bar ja ka thindi ya porong wa ma bakson yi jing thmu yo na da bang khrea an rai ong yi jing thmu ki yong bru wi ki jingmut ki yong blai ya phe da bang khrea da bang khrum da terwa dai yi mesti sedang yi diri mesti yang ngali teli dai apa li teli man da snem gi apa so teli snem mundu na dai mesti ya so teli snem nei ba to ko proses yang nga wom hoi uri mesti temen iwa ar wom ho kon de mi ki mesti ya nei te daw ma iki ar kon le kon dai ki man lo snem go man ke jinggar chan ni jinggar sem yang nga hai do ipor le bukan stok ku em at hands kuman ke stok kuman fresh te mbene ho kon slem ye kilam yang ni por nga jing kentu ipi agi ni por uro yo odi em yo ki yo kan kamu mau kelam chuangan tu matan li pat wi hiar kis nyang ki mesi kisiar si ni na barang district em ga thau bo baha bo mian emile ke chnom ko pengat ang jing to wa ga chit ke kiram da ngapi kre jitongi gitu ki keri kit siar ki keri kit siang ki keri kit musi amio de ki ile kat ni ya tho ye kam sarkar de uburom ikam sarkar to ikam sui ikam rimrat de ne ikam de juri to ikam wadawa ba ye por yong pi i wadawa ba ye jinguna yong pi waiwa de kre jitong hi ki bo kre sarkar bo ki de LD yo to lok ki sofa wajar i haga chiti yao yin yo sofa wajar ite worok do wa go untuk go khen yi ketrik no istrik do le phau an rei do wa ga wa ka at phau so kunta ka sisni em kam bai ka yo yoi ye ka te go mang ye te go modi nga sijisin snyaw we go play ye gini worok ki wi am benta la open man ye gini program man ko jing mentoy ni benta yong phi gi nong rep de benta yong ilang worok ile yo nuti bakam gini dauman chuk gini benta
bagi kon ro kon kiman beli man pa yang ni bukan gi gi senyap sengai le benta wo ri gi meran gi meren